Salam na katuan Ramadan mo na lang sa kinto ba kana was tingon out palang show. Beto ko ni kina puntas breakfast crackers. Baka ni mina kamara uti ko sino mo lulu tay karosolu kanto ni sine wala bereli ronondolo rosawul kandoa. Wambula tani be kamina tata na ngone muli tumbe ko rivale. Sebe kamina lockdown to gor melo to kasenandi. Minta na por karam ko na mamaro take. Sama na harus pikir ba sebe kamina kanda ta mo lecho na babina na itu ba teman lingkungan na no itu be para driver di Philippines gara taxi ke karo ke gravity ko mana city di suka melotokan and ya kami sih maruai kekere bro si kau sekarang berani kira teman di bola bola kan dodol kita lebih kuat Ready? Boleh ka sentai ta hosa bina bolebu. Sama cuma yang matang dai. Kalau mereka kuini mata temita wise tenger ratwale. Piti men. Kalau mereka berjalan sebelum lutaka bukan na brown, bata kena uli la tempa bina boleh sarwi to kar bulma Ano na ka mata tebita ya may Hastings ko may New Zealand. Tombulo! Apa Buki Morel house? Apa Buki Morel? Woo! Hey! Tombulo muna katang mo dia restaurant, tamay biyan ra. Ano mata? Ready? Mereka di bulan natural malam mereka na house palang show beta ko dikira Yandro! just breakfast crackers. Right. And na matakli ko ouch. Kaya. Di berte mo chulo daru itu betul kan matakli ko nakira mo na pa naman nga berto kan daru. Arto siya mo siya matakli ko ako bibiti ko na bena no miser bayan ra matakli ko. Right. Mo bayan romanda be kin makala merwai wanga na deba pedeli kala mani may apia. Good morning, Kin Makola, Merwai Wangala Deva Pedeli, and Kalalomani of Apia, especially to you and all of you. Steph Mavoa and also Teresia Aonga tuning in from Apia, Samoa this morning. Burumaka Patrick Young and also the family in Australia and Runaka. Okay, nanti malam ni uli orang aus okera mana pandu takkan nano mu pandewa, Right. Ena matangani kuah. Esa ruat tadi tu na kisi ni COVID-19 ena nanda benua ena benua itu ribu tiki sena border quarantine case. There is 2 cases available again
in the adding edition of another COVID victim that is being at Nandi border quarantine case to confirm there is 2 cases more that is in the border quarantine in Nandi. Okay, kira-kira wa auso na kira mo na banda tatal matangay na matangay kuha. Iyo. Arto sa kira-kira chul tam panimbula kaya kaya ndo vi kebni na liri vanua eti wa dali tukutuku. Right. Menaraw ni kuneki na ko na driving taxi kay na ben men ngay vi tartarani kiberto. Ladies and gentlemen, the Ministry of Health is urging us, citizens of Fiji, Right. if you know any information of a great taxi that was aboard, that lady that board in that taxi, Right. please do contact as soon as possible Right. the Ministry of Health. Na au sige. Waktu tama no. Au na tukuni ko bimbu. Iko sando biba la tunga. I will tell you to grandma, you always cheating on me. Zengai pala. Okay. Not cheating and teasing on me. Busy on me. All right. Okay. Ouch. Right. Okay, Ramon, nanto pantan da serikali ya namatani ko. Mai. Lerto na lirbing karabi mai na Dominion Driving School. Isa. Na maraw niya longu miltalovaka. My happy heart I want to tell you about. They just as a ki mizi To Jess, Aza, and Mrs. Z. kalipelegi kina 786 Kalipelegi. Dominion Driving. Kalipelegi to the 786 Dominion Driving Ouch Dominion Driving School. Ya na sige. Dali tukutuk ko nang ndreva mo na bando taga matali ko. Right. Do nang kagani sere. Yeah. Tatalibo-libo ng dali niway, seni wa matay lalay. Silver on top of the waters, silver on top of the waters. Very, very soft, very, very soft, like an eye of a fish. Domuni pagkatangi melayaw may, may melayaw dinamay. The voice of the sound and the hearing of the sound, Yeah. very far apart, Yeah. but it's just smooth, Yeah. like ice cream in McDonald's. Hey. Okay. Buki mi nak nanu misulu pagkatong litsiana mo ko nila ki mandu atu ena bono ni songo. Tie your sulu at the edge of your hip, Really? because not to shame you Yeah. when you're in a function dancing Yeah. and your sulu start to fall hesitantly. Hey. You will be shy. You will be shy. Good morning to the 786 Dominion Driving School tuning in the live stream this morning. Okay, Thank you so much. Okay. Oli o sa oda na kadibiko. Iko sa re dindi para ti back. Man, I'm very tired of calling you. Yeah. I know your sense of hearing is blockage. Hey, gito bakuli. Renga dua esoki. Play like a dog. Yeah. When you little did you know, Yeah. all of the dog crying, Buna, gabo ko lebu. Buna, Gabo na kamay. Buna, Yeah. big head. Yeah. Good morning to you. Hey, lele. Asa totuwa okay. Na moko ya ishiro subumai. Robi mala tali kirando na moko. Ngay listale sa mabotu ng buyina. That lizard climbing down from its position Yeah. came to quarrel with another lizard at the bottom, Yeah. and then climb on top again. But little did she or her know, Yeah. or he know, Yeah. that the tail Yeah. was mundu yara yara. Hey. Alright, ahora kira aus mer tangiman dalam buningon. Alright. Ni mer tangiman buningon don itu chingo. Yeah. Kai chuan domoni, koruin domoni. Mr. Tony the Money, you are, Mr. Tony Love, Eh. you are lovable. Hey! Malumuni no muni tobo, kiro na elewa nai se tachi doko. The soft of your attitude and the 2 girls' services, Yeah. it's just like I'm beating or biting Yeah. or eating Yeah. a soft bun at the bakery. Tonia mondavo nangoria bagat tolo. Tonia, Yeah. you sleep there right now. Now. Ole na maramani kandavo na mendamu meu dimbala endai. And also, you lady from Kandavu, I want to just kidnap my own self. Umbolea me kotale ni ba nunutaki. Naita davuta kede nga endai. I'm willing Yeah. to not to be injected. Yeah. Just take it off, all of my tooth. Ouch. Kira mer tagi madan buningon na matagi ko. Me tagi madan do ng buningon eh. Tagi madan do ng buningon eh. Endongo, Iyo. semikam kamida, Iyo. kana kami out mi baga balang takana vosan dui matinga en nona udu ni watu. Right. Ikaw kay ko ano? Rin mo dito. Kana bandiongo Yeah, right. isemi. Iyo. Let's all die, Yeah. or let's all die it Yeah. at the edge or at the side Iyo. of our own edge of
the mountain. Okay, rono manto takaman na matali ko aus indon do mes tamingo. Oi lei nogo baby iko rei vinaka. Oh baby, you look like a tissue without a cover. Okay, aus. Tagi man to buningon ni. Bulum na katersia awanga iyo. Tagi man to buningon ni. Right? Ni pa elia no nang bawis sa market. Elutro nang bawis. Right. Go. Di ba nga go, ang isa. Go ang buningon ni Bey. Lawa may. Buningon ni Ariara. Buningon ni Ariara, right. Right. O bisa. Sa chini. Yeah. O bunto may nambasi. Yeah. Ang game mo. Mamalang tayo pero kantar. Please, policeman. I was in the bus and I fell to sleep. Right. Yeah. I could feel my pocket from home till town. Yeah. It's heavy. Yeah. As soon as I go out of the bus, Yeah. it was light. I knew my purse misbehaved me. Okay. Tangi matin doon na buningon pag itik-itik ko na G2 Estate. Yeah. Ni ngol may na market Gaya rubi talaga si pati ka na makumbuno kaysa tangi o tangi. Yeah. Ang sakalasa naman ko. Okay, tayo mo magkakadi mo na ito ng market Macarena! Macarena! Go. O sa tato ka na si Maya na paborito nga. Gaya isa liya makarina. I will tell you to follow me. Makumbugo. Namako. Iko na alingo. O yung kinamuto kay kirusirin na kamo ni kirusan. Sasim na kami sa sami. Sana na kami sa sami. O tukay ko sa angasi. O tukay ko sa sirin na kamo. Okay. Dongo. Me ucho sibi kada na matali ko Samuna logo kina to toka ni bengarabi. My heart is swallowing down because of the services. Isa obi mes basialo na ito kini alo. Obi Mes Mbasialo, you are the heart of all the hearts. Absalome ko tumbe kay be. Absalom, where you are. Alfred Rounds me unay Alfred Rounds, you to be who you are. Ratu Filipon ita kambao sa Rosiao. Ratu Filimon Itakumbao, it's stop here to me. Kibuana turang ni kanda butuvo lelia sa Imano Ambalesuba. And also the roaming around of this gentleman from Kandavu. I don't know what you're doing here. Who are you? Who are them? Mano Ambale Suba. Au kilasaranga ni ko via bakan rukayao. I know that day or yesterday you want to short my head. Nangongo au sa seng nimbasita lagi Tongovere. This time I won't ever catch a bus to Tongovere Lola ki bakan bulang abi nongo nei. to say hi to my auntie, my only auntie. Namaki au nyola kaleani. Remember to stop and look at me when I'm there at your driveway. Nei momba wondo mai bakatangitangi. Auntie, come inside the car that I'm driving for you to win it. Ouch mama salolo mambibia. Ouch Mama is sending the love to you, Ouch Nay. Okay, makakanta kami kita rin matali ko ouch nanono sa alit na buni mo na online karong wala pata kino bumbu may G2 Estate. Sa tugulo siya ko makumuna no sa tagil lang sa alit makumuna. Di sa kas siya sa kaya ka naman yalingo sa nawari talino na kinusun but tinro sa anggas siya may. Right. O tukana di sa anggas siya sa malmulumutiko. Wala, magarinale. Misale. O diro lo manatan. Nanamusan na lang ako, yalitong ko. Yeah. O day talaga kami susami. O day. Ikaw kailangan to kay sangkas. Sama naman mo. Sa sarita ka baka. Magarina. Ya tu buy. Ano talaga sa bumbu? Sampu. Ako siya yung monelya. Sa malmalo mo. Iya, no kale. Kaya kayo ko sa alingkori. May kaya to kayo min dota lang natadin mo. Ayaw man na kung may ticket.
Ayaw mo na nga nang kung kekit. Ay, belum nakarapat matay. Sabi ko, matiw talaga mo totoo. Makumbogo. You want to kill me quickly? I know if you gone now, your grandfather is soft. Even me, I'm old. But if grandpa want to ask again to do another sister, I'll say to my grandpa, my back is grandpa, I'm old. My back is cake. I know my back. Sorry, my back is cake. You know what I will Punja's breakfast cracker? It's a Punja's breakfast crackers. Text in minimas. And those of you tuning in the live stream, thank you. A very good morning to you. Mina boleh budol mina sekretara mame botai be tarivini ramba. Tarivini ramba ke ya Rebecca na bordango imomi arbnaka. Marau chugar matani ko be happy. Setaita bunamnaka meme galo arbnaka tahu. Naina, mina bolebu. Ane ambaki bo bunamnaka my sister. Isa mina bolebu keke nga yiko. Can I cake? Hey, Presa Suya Rabnaka. Macarena, why you want to lose? Na boleh bersama cuma bertanya kuat. Kau dah lebu family boleh menaka. Dewi tak boleh menaka. Buna, miri bakawa, miri, cone, hey, ada menaka. Mereka risau ada menaka. Skipure, sendret tu cingan ko yang menaka. Domulu menaka staff ni Tangi Modia Restaurant, Vitali Masikau, Ermasi, Leslie, Meli Tambu, Kerana Tambana ni guest. Barabinanunga fina ubulemenaka mere moji. Domulu mani sulansi bulemenaka tsasa. Mego menangau dan terbiri ngau dom talkilang ngau nam nitokani rocks na muta chumama. Di modeli kalungata like, heart, share taka.